Twongeye kubasuhuza mwese abakunzi n'inshuti ya Military Stories TV, aho muherereye hose mu mpande zose z'isi, twizeye ko mudukurikirana. Ubu tukaba twerekeje ku nyeshyamba za M23 aho zihanganye n'ingabo za FARDC igihugu cya Congo. Ku ndahiro basa naho cyangwa se uyu mutwe uri kugenderaho uvuga ko uko byagenda kose udashobora gucogora igisubizo cyabo kitabonewe umuti. Amakuru yatangajwe kuri Twitter na Kivu Morning Post aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane saa 12 imirwano yakomeje hagati ya FARDC na M23, ndetse urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwumvikanye cyane mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, kimwe mu by'ingenzi bya FARDC mu burasirazuba bw'igihugu. Amakuru akaba avuga ko kuri uyu wa gatatu ushize hari abasirikare bakuru babiri ba FARDC biciwe mu bitero bibiri bya M23 i Kabumba na Rumangabo, mu gihe komiseri wa polisi muri Kivu y'Amajyaruguru General Aba Vane Angel yahamagariye abapolisi gufata imbunda ndetse agasaba abasivili gufata intwaro gakondo bakarengera umujyi wabo wa Goma. Ese icyo twibaza kuko izi nyeshyamba za M23 nizo guhagarikwa n'abasivili bifashishije intwaro gakondo? Niba ariko bigiye kugaragara, ese izi ngabo za FARDC ziri muri kariya gace ntabwo zaba zigaragaza ko zananiwe? Aha si mpashinze agati kuko ngiye sindabona igisubizo cy'uko abasivili bajya imbere ye azirenyeshyamba za M23 kandi bitwaje intwaro gakondo. Simpamya nanone ko iri jambo uyu muyobozi General Abavane Angel uyobora polisi muri kariya gace ka Kivu y'Amajyaruguru yaba yavuze aya magambo koko abona ko abasivili ari abo kujya guhagarika M23 niba ingabo zananiwe cyangwa se polisi nk'uko abivuga. Uduce twinshi two muri Rucuru na Nyiragongo kuri wa gatatu ku tariki 25 Gicurasi mu gitondo twigaruriwe n'inyeshyamba za M23 nyuma y'imirwano ikaze yakurikiye ibitero byabereye icyarimwe bya M23 ku birindiro bitandukanye bya FARDC muri utwo turere twombi twa Kivu y'Amajyaruguru. Urujya n'urujya ku muhanda wa Goma Rucuru rwari rwahagaze Ikibumba. Muri teritwari ya Rucuru imidugudu ya Kanombe, Nyesisi, Kabaya, Rumangabo, Hokwe, muri grupoma ya Gisigari ingo zasigayemo ubusa. Abaturage bose bakwiriye imishwaro, abandi bafata imihanda yerekeza i Goma, ariko nanone niba babashije kugeraho simbizi kuko ibitero bimwe byari byaturutse za Kabumba bisa naho byafunze uwo muhanda, ariko abandi bahunze berekeza za Rucuru Center na Kiwanja bahunze iwabo nyuma yaho M23 yigaruriye Kanombe kuva ku saa 3 kuri wa gatatu ushize, nk'uko byatangajwe n'abasivili bo muri ibyo bice. Izi nyeshyamba za M23 kuko tubikesha Radio Okapi ngo zanateye FARDC
saa 3 za mu gitondo ku misozi ya Cyanzu na Runyoni muri Groupement ya Jomba. Abatuye Bunagana bavuga ko ibisasu biturika bya rutura byari bikomeje kumvikana muri ako gace kugeza saa 6 z'amanywa, ariko ayo makuru yemeza ko FARDC yari ikomeje kugenzura imisozi yombi. Naho ku rugamba rwo mu majyepfo muri teritwari ya Nyiragongo, Kibumba, Buhumba, Kinarama n'utundi turere tuhakikije, haba hamaze kwigarurirwa n'inyeshyamba zateye FARDC muri ako gace ahagana ku saa 12 za mu gitondo. Guverineri General Constantin Ndima we akaba yakusanyije ingabo za FARDC n'abapolisi ba DRC kugira ngo babarizwe muri ako gace kugira ngo baganire ku bijyanye n'umutekano w'umujyi wa Goma wugarijwe n'inyeshyamba. Amakuru dukesha abanyamakuru bandi ku buryo bw'ibanga kuva mu nyeshyamba za M23 nuko bakomeje gukengera basatira umujyi wa Goma mu buryo kandi ingabo za FARDC zitarasobanukirwa uko bashaka kuzinjira mu mujyi basa naho basize ingabo za FARDC inyuma, bo bajya kumva bakumva inkuba zikubitiye hagati mu mujyi i Goma. Bakunze ba Military Story TV, nakagaruka amakuru ya FARDC na M23, reka tube tuyacumbikiye ahangaha, twongere turebe uburyo twabacukumbura izindi nkuru zikurikiraho. Murakoze, ibihe byiza.